ka special cell jong gibor Pulit ka East Hills District hakamit jong kanyo tere unay tung araja arpusan kila kemno yo Panah obla Pyn-Armet bat Byrngem Pynïap yala ka khunrut ka barang khatsan Snem jong u na Riboy District. Gibor Pulit haka Kyrwoh haka pratai unay tung araja arpusan kila ong. Palayo priang ejahar Meghalaya Police Station haka sitere unay tung araja arpusan haka baka kemi kalaya thu bakalaya lam yala ka khun jong ka Shakaway ka sub center. Habala pape je kala lapan ban bakala Armet berhaba keli kala yathu bari kupana jongka hi ubla bat bore kala bun sin. Kumta Gibor Pulit kila register mukadma haki kendon ka Pokso Act badya ketiga Khynnah layalam sa Ganesh Das Hospital haka sitere unai tung arja arpusan daga jing batha Gibor badai pej na ka PHC banle yaki test. Laong bakala hap ban syak sumar haka tiga hospital bat kala mi pan menaka nyau tarik unai tung arja arpusan. Pulit kila thwet yaw te ubrio ubla petri na Pulit ka Meghalaya Police Station tat hado baka special cell Pulit ka East Hills District kila yo ban kem yaw te ubrio hakamit baladap. Din nila yo ka FIR na committing to survivor atau strict mo nila yo ka FIR. Din kini nila register case of Pokso Act plus kadang BNS atau section I. Maksudnya itu nila ya investigation. Hakim ya kemudian juga Pulit contoh kanat la form nila target iki habis kila batai no itu form dia batai bang aku na ngilawad di kong ngilawad di so unranja naman kita on sa sti ngilawad sti ko on sti pandai hedian gitu ong bogay pan ako scam sti hedian gitu sate nakaliam jong absent charge ng online ayo bat si jong mo ngap kila ya lewat lelet situation dari dawat tu rumdan di hadian gitu layat isu investigation nak buat di sengket buat hadian gitu menden kesi nilayo banbat ya ini accused belong Panah mo jadi kena bekerteng stoning carefully yo mesti syukur Riboy District but kani kadilang ba ka lang jong Pulit na Meghalaya Pulit sa Snem na Riboy but we special cell ko ta discussions nilayo kami but kadang jingtokit kadang yan habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya